So I am now today standing for the police. Na kama utaki kusumbuana na polisi, enda kazi ama ukae kwako. We o riria maundu makuhanite ta mahorera maitu wa kaunti ya Kiambu Honorable Anne Wamuratha ni akorwo agicokereria na miario itanonekana gukenia mbeu njithi o riria maretha kihoto ni undu wa afitha wa borithi kuhura Boniface Mwangi rithathi muthenya barigici. Wamuratha in this now viral video araiguika agitetera maafitha a borithi na akiuga we akurugama na maafitha aya akira mbeu njithi ucogothi wao kuri maafitha aya niguo uratuma mekore moko-ini maya ma borithi. Akira mbeu njithi angikorwo matirenda gucemania na borithi kana discipline ya borithi maume barabara. Miario ino kihanana na ya mubunge wa kuria Gikuyu Kimani wa Icung'wa, andu makiurania kaine kikiuru na atongoria ya Kiambu. Ametrainiwa kutumia hiyo bunduki. Na uwezi enda urushie mtu mawe alafu angoje umuue, hata yeye ni mwanadamu. So I am now today standing for the police and saying watu waheshimiane. Na kama utaki kusumbuana na polisi, enda kazi ama ukae kwako. Na thutha wa kuona miario yake ni arakaria mbeu njithi, Honorable Anne Wamuratha ni akorwo agitengera nginya nenda ciake cia ukinyaniria kuri andika ciugo nyingi muno agitetera na akiuga we riu ni arakumithia ciiko ici cia maafitha a borithi no nani ati ndagukirugama nao ringi agicenjia murugamo wake wa miario ino arakiaria akiuga borithi ni magirire gwika uria marenda.